Uba Anthony Khongwang ukerdong ke UDP na pen Ursula uloong. Baka jinghap ban one tap kerteng ban yale election MLA sa Shillong ke pen I ya ke jingbam biang ke pen Ursula Civil Subdivision. Uloong mau day menswa unong kersan jau ba Preston tensong hakis nambaladap Henry Ulabino namar smoya ha bikir kom tray kam jong u. Halor ke jing keno bau day kertong bala penyang do ba Preston tensong uba Anthony uloong. Ba on night tap shu sa ba Preston bat tap no sa u. Apply le tay ngi kerman ngi ban job mo. Ngabu ya ga mo ya ki pi ga thong ban kong ga long ban sakri hok ya duk suk rang ri ki ngatip bhai kon si namar ba ngala poilot ki kon si na do man sha hadu man taru ki ngai ba ha pusla kam sim dei ba ki bre ber spalut ki ba bon ki baduk suk ma ki rang li ki juki ki ngabu ya ta thong akman bangan sakri hok ya ki bre ki baduk ki barang li Kibdan kam hok ke jingarap zong unang wikmat. Klem dalek siliang ini no. Te kabar ngan ngabu ya ki samla ro hikmat ma pi ba kini ipor lada paladon ke ki ba ki samla ki bomdon kam don jam kilong desperate do jikrmen. Te habang ipai se kusan si jungiru kalong kumjo ki bon ki samla jing bulan arsa ki kimdan kam dan. Tinga bu yagi ya kan ika mat hakmat wa larang apa sih katong ngan wat kilat kelenti kumno ban thau kam tham jam yagi samla ji pi dan gi samla na pokok si jungi gi bami sakmat ban ba yuma ban protes namar ba ki dan haka jingdo jingkerman mo tinga bu ikan ika mat hakmat bagi samla ki bangi syajong bagi dei gilawai Ndai kumbang ai menta kita nak jingdu jingkerman. Dengan saper kan ladang apa sih katongan persang ban wat kilat kelinti kumno bakin la ban yang lagi jong kicat. Ke jingkena mau penjang bab storia. Hi hak election kini agi balai pujat pusket. Ayo sawi kata ngalapan syai ki paj baru. Laradai bakumbang iong kita ginong thok bang manga. Ba penjang bab storia nga. Nai tap shu bab storia tap changa. Number 1 ma. Kan itu ipi sekawai. Baga parti UDP kabut bang juga kadan haka jingkan juga ma. Rajar something. Teban job ngi bantan ki bot jang ki wagi parti including NPP. Ma ki job. Tikan long kum nula dangatan ya kabut marba ngah bantan telang yotan ya kabut NPP menung ban job menung ban rem. Ban rem tu MLA em. Ha? Nambar ban job ngi don kam kharar khalai jar haka jingkan juga ma. Tinggi ha bantan naga perang ha banjok karar kalai tinggi ha bantan mostly kabut jong UMLE te ha bangatan ya kabut jong UMLE te urem UM te larau penyeng ngat kadonong rem si kata te larau penyeng ya kumbang kita gibreu kabumun kwa job shu te yau ba bom kwa job ro ki ba kim dei bantap ke ki dei bantap sanga kan ba kwa job ne piang kumno Bagi kandidat na pemilihan konsulat yang akan final mission untuk Selong, untuk Eastern Hills. Itu kan bisa mission nanti sudah tak senang loh, tak kurang diberikan. Tila ragala long ti ragala biang tingin wan senis. Kajing bombiang kan ni kapan iya kajing bombiang ya. Nak kajing siang ini ben file chat ya. Dan resan sena mensual apply yang tam tam ni tinggi ni haban file nomination seni. Tiga tahi gelas saki bak 4 biang ye. Ni piang kumno. Em nga tengla ong nadu tusian ro bangarung separti. Ong bagajing mino jeng akadena daw bangamnya hap ya ke polisi terkam jong meli. Bang PU MLA jengi number 1 ka usai lagi konstitusi tang sisian sansnam. Umju kam poch konstitusi ma. Te kumno pintep ya ka jinge jeng pai bala da himlaj konstitusi. Te wadah ka por corona ngimi bo MLA upai khmat pai ba. Kata ka bo bhai pai ba ka jinge ma. Kalenti ke bacengai konstitusi bayar Pinuan nadu nang the shani silong kabajengai ke jinglot ke babun ki pai bala lagi kwa bani kendo yo nong wikmat ke hawan shani silong hi ti kata ka de we kabar kan yisu ipi ba ha ka bede ban ngai ba na ka leng jong nong wikmat ru don jing shania ha thot na ka leng gilar jong ukat tukan ni ndam berkhan kilawet kilathot na kata daw ngamban siban mino Kano gaji ekon gamdan gosok tam bagi hab antre sitam
kadon kal ha punsla kebabe ba kibre gi kwa bertemai unang mikmat tinga don ka jingkerman pan pos ka tho pai ba bastat pai ba ilut pai ba tiblut ta te karai hi ka song hau pai ba ka job karem ngi ki candidate imla batai ni don tang sibut upai ba unsa ai karai mo kala ban don tang bahat ngam don ni mo ngam nang isu ipi ngangalit si pai ba da ka jing da ka jing suret akarpat ru yo pai ba jang pan flak si bala artos nam bilai jet yo Emily ti kumba ka sawa kal jing kala akarpat ik pai ba da ka basuret mo bakin subha bakin ai ka jisan ya ka parti jingi jangan Habaya dai bat ka penusla konstituensi bakli kong mentan ma ka jing keno jong ba neru dak ba buram i idei kurtong jongi sansnam mensua andai hadin ba i claim job ila syarem i yo ka jing stom bat i la jano ti ba in ong ba kata school UDP kalong substandard ti ka ka jing syam jong i haladi simet hayeng la jong Nomor imju one haki meeting party imju long aktif haki kam party but ni da kabuburam ye i swa bangin terwa ye ba Anthony Kongwang ki dekhot nongkit kam jungi na bo penusla circle lai tayo kanthi kilale ye kendo ye ringkat bat MDC jong kalang kerdem but ila kren da kabasai ba im don jing tmu su ban yele ti Henry ka ba phla kalong ba hapdeng ba niru ba don masar ba ikong manalari ki thong be tang ye kinong kersan UDP ti habayalong kumta ti ngatharai katu ka jing kentho baong ba uba preston upeniang uba Anthony Kongwang kala kongpong namar ba kini ki ba kentho ye ka UDP kila dei hi bala peniang uba preston namar ba kasaw kabom kasur jong kabom kala sawa jam hapun usla Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela